Assalamualaikum. Belajar bahasa Inggris menggunakan bahasa Sunda. Learning English using Sundanese language. Food kadaharan. Rice sangu. Bread roti. Egg endog. Meat daging. Fried rice sangu goreng. Cheese keju. Potato kentang. Biskuit. Candy menggula. Fried chicken ayam goreng. Brownies. Snack cemilan. Sosis. Ice cream. Sop. Chips keripik. Salad lalap. Cracker kerupuk. Sandwich roti lapis. Jam selai. Hotdog roti sosis. Puding. Omelet endog dadar. Butter mentega. Porridge bubur. Cake kue. Noodle mie. Toast roti panggang. Donat. Popcorn berondong jagung. Tahu. Meatball bakso. Drinks minuman. Milk susu. Coffee kopi. Tea teh. Juice. Water cai. Minuman soda. Food kadaharan. Rice sangu. Bread roti. Egg endog. Meat daging. Fried rice sangu goreng. Cheese keju. Potato kentang. Biskuit. Candy ayam goreng. Brownies. Snack cemilan. Sosis. Ice cream. Sop. Chips keripik. Salad lalap. Cracker kerupuk. Sandwich roti lapis. Jam selai. Hotdog roti sosis. Puding. Omelet endog dadar.
butter, mantega, porridge, bubur, cake, kue, noodle, mie, toast, roti panggang, donut, popcorn, berondong jagung, tofu, tahu, meatball, bakso, drinks, minuman, milk, susu, coffee, kopi, tea, teh, jus, water, chai, soft drink, minuman soda. Tah sakitu, mudah-mudahan bermanfaat. Don't forget to subscribe, like, and comment. Tong hilap, subscribe, like, sareng komenna. Thank you, hatur nuhun. Assalamualaikum.